news along birta kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo birta do an angton pen arjusuna Election! We want justice! No justice! No justice! Kami alang beri akun! Kami alang beri akun! We want justice! We want ini anian sambil tu ada song protest joje ati kopi polo itu bangsu song japo tu BGR lem dia tengah jagat langsung kaca pertek dia pan kaca song ata la pelang pilong doprok abi hari satu mangkiri tu nangke tek nangke ning dopek stame ini tum karbi kaisa tum chini nangji BGR lem komada pan sikit panong lo kopi pan lo puta tum chini nangji Same PGR punya professional grazing reserve pusipo lapen PGR punya village grazing reserve pusipo pulo tange la suadin longke illegal encroachment sinang bui plaklo salah baso illegal encroachment same latum voting rights jokok abange niltum karbi kai pensa memang umumnya lamlo ate illegal encroachment bote aronri penang keto tu koson si latum voting rights aja konglong lo lagi political ali kacuan panma kasi karbi ang autonomous council kacari bom songjap itu man same nang litum josi karbi anglong labang so PGR len labang election buri tektok tangtik ali tu karbi autonomous council kacari ali tu aja ko ngabe poten ali tum cari dalo sendiri tum karbi kai pen ningki kan ate menang anak karbi kai tum kisung dulu ane si incidents pen ajone botong litum karbi kai kace song pukali teme razang so PGR longge patulitik ani si kace song boli minang ana ningkan mentan itu karbi kai pun memorandum bibong bang bomdo sita people of India di kampi autonomous council itu labang so apin bisa menjadi cuning di pempen ada kace song yang telah melongke yang plan adina bidung di pasir di lempen betul kace ni pun dongka mana ya dak saknya tong mana dongka lapu kala apa Nasi sorat kacing room ke kopi porma puge charju je pinda bang bitina chinier lo ili karbiang longong ang dodun chot mate hong pen ke wang ang pong men ke wang biharia tumpan ladak adinak long ke pek pen pinyani ke ili tumpan nang cedam dura joine pinyani metang ahem long rilong puisa me ili tum cesong nang kok lo nasi la so cesong nang kok ke kopi porma plotang te ke chok chek ke lele ke cesor sada met lo plotang te dok piglang sa ka cesor sada mere ke ili tum alu awe poi bes dame no la so solution mate la no so biari tumban PGR long lepen koson se kata le long ji ma pola bangsili tum kenang ji la singili tum karbiang long ra ke mang ke la hello PGR long ke do tip ab bihari so mate wa bihar ben UP ben ke bihari tum ban prap jin ben thale nang ji la sila so थाने ने ती के नहीं तो कर बिया रात मते कर बिंगलों रात के आम सोसे से मी थोर बम जिलांग लेकिन आम सोसे से चिबोंग नोने सो मिली तो चेसोंग चिबोंग मोलांग अतने इली तो चिजिन सो में इली तो कर बिया अलीदास मते खाए सोंजा पो पंसेलांग तुम बिहारी तुम नंगलांग प्लॉट पे लता अतोरा में लंगली तो वर पी मते क्रोंग पी मीन मार्केट अलग से इली तुम खाए लोग भी तुम बान नंगे सब पी नंगे थैंक पी लाल पेन लते इली तुम कपड़े ही धान से जग पड़ो लाल इली तुम बान दग मई दे हम ठीक को बोलने तो दून चोर बिहारी तुम सी इली तुम बान पान नंगे लांग सेलेट मते six to long six to long Kang dong ke na puhen lo je no na por kisung ilitum kaci cek nang rat atum di
Lake udang pulon te CM, EM, MP, MLA atum apanta lele sita pilihan kokpu. Latum yang si rat pan kacari pon longri hawar khe ching honduk pu penalang tum ke claim ke dam athik pulotang te pinya saneli tum ke evi phik klo jok phlop nangji klok ledap nangji ba phojok phlot je polo sita ke claim ke dam pen ke chok che ang ton dak ke chok che ke dokok si pini tum khaya tum ke sunglan kachi chak nang lo la si non tariking koi ke le tum kadok kave aklimang phar sar pisar phu suke kone pen itum che song dun pet tak tem si ulai et se tum hadak ardi piduneng antik si di mane nilihin pen ke kachuning lilo dak kachetong sar akorte angjira tum han an seta ai ik marli tum han seta de aklimang phar mane ulai et nang po mane dun et nang po charne padikrim nang nei mane ok an kitu no te dak ke chu ja pu chehang padikrim seta doi dunang nei seta ron bak kenang ji po hormu ke itu chehang jok phlop nang po nilihin ben ke la am sik nelam thekang ton Bihari hataw! Bihari hataw! Bihari hataw! Karbi Anglong! Tahan ke lalo je nitum ke bihareng num jido bihari sinang compare lo lapen hoda ke nilitum bangke kisum ke lalo je athema hoda ke ilitum karbi adon ke kompik lamsa khan mailu lapu hawaipur pula station ar hoda bang khai sang compare lapu bang lo khiruni charli apu da bihari sang compare lo la sidak inilitum ke do dak abang karbi duma sumpik la si tim karbi ngong duma la ethene li message pingtung lalo je people lo Meghalaya penon insil penon nang iprunga bihari tumhan people dak khiruni charli pijar along long people si chak bom lang ba da khaya bang adi malong ri penang nang phung bom lo te kar bingong people non da chak bom lang ke la so message bang ke ni tim kar bingong tumha so message bang ping tung lo जैसे मैं नाली तुम्हारा के दो के था कि सुन लाम थान जी hoda kisung bang ke lalo je nilutum dak ke bang khai mo bodai inut bhaine kote tum than lo je bang khai ke korteng bong da bang thitu pere tilong le joine lasi bang khai ke hoda ke nilutum ke chokle muthai dawi bang sik ang ton da pire claim jablo a business pen chenglok kadu kai pen chenglok khiti bati pen chenglok dak nilutum ke kedun ka tai ok mane chikum rom solo nilutum hai puri ya ke do tum ge kan nan tum sathi kram sa pen ke nan tum dora pet lo ong berong tha bang sita labang so alang li ke do ke phu ki su kedam tang thang ni phai kre pho arni BGR along le along ke do ke che ke be akhya tuma phan prabjin pen tharli sirak nang jipu apong kache songa sai padupon lo bangso Karbi Anglong Autonomous Council of Hansitami pachini lo lapen kache song ta padupon lo bonta KAC ke chariatum anu kache den de dera jok puthot kedam thang ni phai kre pho arni sitami KSA KNCA ASDC Youth Front atum pen ingsam jin pen dharna mate kache song padupon thulo me judet pen methang ahem kache bang bomahut kheroni mate phelangpi towar krong pli along biharia khe atum KSA mate Karbia khe phan kateng khenga jok bang crazy a Karbia tum arenga hu sonanglo laso jok KSA pen danglok prekjam ham phanga song anparta rathur paksi kache song padupon lo First of all, thank you for letting me speak for my own people, because whatever the situation is going here, it is very heartbreaking, and as being a Karbi girl, I will definitely support my Karbi people, and the main reason is people are demanding for the eviction of the illegal settlers who are residing in PGR and VGR areas. So this is to clear that this is not a communal clash or it is not against any religion or tribe, but it is just a demand for the eviction of the illegal settlers who are residing on the PGR and VGR areas. And after the incident that happened recently happened in Kheroni, that is really heartbreaking. If the situation is like, if that is this much serious, then there is no future for our youth. So I'm here to support, and yes, till my last, I will keep supporting. And we will not step back until we get the order of eviction. Bangso kache song along KSA sai hem athengno along kache song ke padopon pini an nithom an plengtanglo bangso kache song along Karbi tangte Karbi puche matha damsi che parjan bang phi mate
hon seria tum penta bangso akache songa hong klam along chetong dun lapen bangso kache songa long kecho kijun ahormu aning kimi abang pho tumta kipi pajer damputa pherangkya thengno nang pachini dun kalang surolo pu media bitu ngutung phan labang solam nili phanang tar jopot kalang lo ili tum che theklong lor lo je ladak pini da kosa se chingrum nang ko make wangbom aprang pen ili tum ko anu ni paduk bom stami nili lan bang ke theklong le lang stami non dak pini nili ke bang jui manang ke dudun mate ke bang alam the bang ke ni thang hem hong kuk si ili tum phan ili tum korte tum phan stami la lahai longle alam si ili tum hanang tengkheng bolote ili tum apir the adim yong selang ili tum lason nanga tengkheng ben ili tum da chicha ko ne laso ka chicha ko ne si labang so right justice ki long nang je phan stami nili da ningpung pik ka si dak nanga chi song phan ke bang lo la pen ho labang so justice long le tik nili tum ke sangse nili stame sangse ki thije phan ke nili ge ready lo sitame labang so right kupi manon nili si ke sinima long le nang thek long aja long le nang thek long sta min lita inut kar bia khe mane khe ka ching hon lo khe tu mang khe su ik big lo la so join es nilta pini la nai kang ni lo asi ka song ka du ka tum ta me chi pa du pik pik an lo asi tum ke mang sta me chung wek nang ko si chung wek bu sini news report Harsing Ronghang Karbi Anglong TV Kedam tang ni pai Craner Cap Arni Hotel Hempialong KSA Jameson KSA Samson KSA Thompson KSA Mirjeng mate KSA Roplia tumching room si Arsikjit Pherangkya mai kangni Bangso Pherangkya mai along kaning jepon ke PGR VGR along le along ke do ke cheke be akhya tuma phan Prabjin pen tharle mate eviction serak nang jila pen Prabjin pen adai ke do tuma phan kineplong lelang atum ana phanta nep serak nang ji pusi ning jepon itu saja song masuk mungkin pulang kok alam the lagi kadu ira chini lo kadu long rap masih chini lo attack kadu itu lo lapen masih abang ke pinan bang crazy hosut pacin bang crazy abang ke areng husut lo masuk lo kon itu paci thang kadu go be phanda bentu nai ku media porte phanda itu ke hang kon alang tame kapnang son dulu la sopen bangge litum is ajat punon ta litum non por social media gaddo isi viral ola bangge sitame hada ki hodo dang ki claim komane ko sitame karbi tum sigi phok badani ka bang long rat si phok pala dag bang komane sigi claim komane Karbi Anglong kangkera bangke nilitum KSA hin penke kangker phapon pe rada ningki pung rada ningki thia joksi kangker ta hai pusi pherangkya thengno nang pachini dun KSA Ropli kaching room pen pherangkya mai kangni pon lam the che paklang pon thuke KSA kaching room je phan der delo la pen ching room vekji jongsi akenang sot pulote meipu ar pu pen che than petji puta KSA inglong pho meipu mirjeng kro pen nang pachini dun nili hin pen karbilo chali asong hin pen bangke lagi condemn lo pusini yang tuman thengno pen pudun lo pini la so ke condemn lo nili pudu aru puduning tung bangke ladak non adai ke do tung bang koi raisi adai do tung do pala mangi julong lo la bang koi raisi ang bang pen bang krener ke ban ke neplong lo kusipulo la si bang krener ke la aru bang pli ke neplong le do la bang pli phan sedami nep thu pen alang litu phan arona teng pen sodak eng signing kusini li nang litu mathengno pen nili pini laso dim bangke lagi jar le punon sita laso root cause bangke laso root cause bangke ada PGR along le lo pot pusia ada klang lo PGR along le alam mesi laso ke klang lo pina posi PGR Karbi Anglong arlo o an area doma pen ladak tribal sidoma non tribal sidoma laso bangke government mesi dame nang litom thengno pen di chuning ring tung bangke government atun sidame da bangke white paper me paklang nang pu sini lang tu mathengno pen puduning tung laso dim no ni puduning tung bangke da ajale puna sida la Karbi Anglong long non la hai aghotna ke lage non pen kali 30 years aprang na Karbi Anglong arat tungge ba movement a period pensi la daga bangke target dolo daga Karbi Anglong la sodim daga biharis tum ala aprang na non dakido bihari tum kali laga tam nge ba bihari boge lage ho 30 aben market tum cerok tokdei laben ditum cilandung pamini athema lahai monsam abiden lo pen pulo tante ke cocok ceteng pen danglok bu hembrin me cekai do poklo pulo tante ilitum kecinggi kecing mai ta lutuci laham nilitum
pena laso ani pen laso corona poder pena ni pen kacesong ini aningan ta halabang so akacesong mate cesong na cesong si nang mandeji asi inin kipungke madulong tame inin kipungke dolo bons tame halabang so inin kipung along tame masapo cirai dun pen ilitung landung cari dun pen labang so kecing baya ahong klamalong kedamahut kadok kabis akan tame son kecicor heng makan yang bebe tekai po alam pene nane me kai dam chop la hai lam ma abis der ji phansi kadok wes langdo kadang long rar phansi dil to mahin tame juduri ponlo son taksi News Report Harsing Ronghang Karbi Anglong TV. Pinia Berta Lapuan si Kangton Iklo, Domi Thak me Kardom.